Atumumunak kesie bala siebe aduko kine somrolo Etatai otem Katine itapatane tunga kere kai moriariti polo koda adumuna itutuoro Jesi tamta chaki chala nene nyok ti kwa enti amoy pone le ngara kinor konye menti sote ne pone la gwelu yaun sakosa lipangini jaja honorable o mo beraje pone rucho kina sodi gwe kina soda iye kak sode somerolo pedore ngara kiti so wai lekte monokini gwene kedi cheboroda na ine jasu wali so matosi charane ni kidoki charane dawtos ko kose mameti charane yata kini bone peneni jasato mnakachi dawtos carpentry konye mameti so maeta ube yata kini bone peneni jasiche dawtos electronics nyo kere konye mameti so maeta le perda so sori kini somero le technical ko se somero tio jawunu bere bubo olwela ine le pere ngara kini so kapatu munak pese so matango e kosi lenyo le chalani konye e challenge le jai e pole be le jai to ma da utumotene kosi koni nenda e mamete e pone la dum nangi sirigina la gwelo roje pone ngara kina pugantonga ngara kina soda kere pone la nyo la gwelu ni chalani kere didisas bere kwes de be itetere so iche korie era gwela riboringnes dum nasi sirigina no ngara na nyo a suri swama ete akada kisi na re pole be la gwelu nyo la gwel ne chalani iche mame pone chuti boy tiche chepa kichera ipotikin olo sa somne chalani e mame limunara papa bejo no bwa gwanu ko ni tena dumingeta tije kozi e mame jauteni kango konye a member na irabeto boy kite district aloko Soroti ana deke baju ngesie balebe etamite ya pesike aisika pikina Atumumunak kedachona Etatai konye tere kina kede kada lo isirigin nara elale districta. So Atumumunak lo Soroti jaute program alo konye ejai anini kine ejai raibonebe elale district tido isentana ejasi mamedo letaja nakin litunga kere joko ichetu na jaut kede skill nara itoni apopula no ashoman opana mamu apopula ingune dole tanu angara kini tunga oto jodi jai kede chess skill loda ebuna ngara kin jokede konekal Kanuka TV East Abraham Elapu ko district aloko Soroti.